Ahee, naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya, namuntlha ni khanula hi loko Mafuza khale nga boti Masenge a kombela ku rivaleriwa ka Mr Post. Why a kombela ku rivaleriwa? Ni ta ni vekele ti-video ta previously mi kota ku twisisa ku swi tise ku yini. Hi ta tlhela hi khumbanyana na timhaka ta mandlagengerikana. Yeah, so as you remember, hi fike hi vona Mr Post previously a fika a posta that post ka account ya yena fika tsari ku lembe ri nga ri kutana ndzi mo yi lunghisa tika a fika posta swifaniso swimbirhi, so hi ni hi focus ka lexi nga ka left ku nga xona xa Mafuza khale nga boti Masenge. So i fika a posta a very long post namuntlha 10 January ka account ya yena a ri karhi a kombela ku rivaleriwa ka Mr Post. Ya, so ni ta zama ku yi hlaya problem ya ha tikhoma, so swi ta tika nyana. So i fika a tsala ku xo sungula a ni ta ku a swi vi dyondzo eka hinkwenu. Mina ni teke xiboho hi nexe ni kombela ku khomeriwa eka Mr Post, mara lexi ni tsakisaka i ku mabulu ya hina na lava a hi phikizana hi wona lana mina ni nga onha kona hi ku phikizana. Loko hi bula hi ti-artist a hi buleni swi nga fiki laha hi va kwatisaka swi nga leswi na sweswi na ha kombela ku swi nga leswi na sweswi na ha kombela ku khomeriwa eka Mr Post na swa music ni humile ka swona hi ku vhele a ni artist kambe ho va masocha ntsena. Loko ho va masocha ntsena loyi a ni socha ra Dr Joyce Rimani lawa vhele a hi yimela ti-artist ta hina tanihileswi na khale munhu loko a ni byela hi Mr Post xo biha a ku ta fika la ku lwiwaka. To all fans ta music na Mr Post ni ri matlhari hansi, so hi sweswo I'm not going to comment further that hi vona ku swi ya kwini, but ni nga vula ku i mhaka kahle loko a kombele ku khomeriwa ka Mr Post. Hopefully Mr Post ta fika accept that apology. Yeah, so sweswo ni ta tlhela ni vulavula hi part yin'wana ya video ya mandlagerekana leyi ni nga woniwa first of all mhayi vava ka Facebook. Yeah, mina I was not even aware no i vuyini ka YouTube first of all, so ni swi kume kwalaha ka post leyi nga posted mhayi vava ku hayi ngwensi i vuyini sini ka video leyi landzelaka. Koka a ni loko mi ta ti-video vanhu vo tala va tlhela va repeat-a leswi mina na swi vulavula kumbexana va enhance va ngetelele leswi mina na swi vulavula leswi vanhu nga swi commenta hi swona. They come and look at the comments and then they go and make a video similar to mine. Yeah, so in as much mina content ya mina na yena ti fani, so ni to defendera lava maybe ti-content ta vona ti yelana na ta yena. So leswi nga ta swi vula i ku content leyi na yena a nga yi own a nga own content. For example, through video a nga own content ya Mr Post, a nga own content ya Dr Sophie. Yeah, if yena i lava vanhu va nga ha vulavuli leswi a vulavulaka hi swona swo i ta hamba vulavula hi tinsimu ta yena ntsena na leswi nga ndliwa hi yena ntsena. Vona ya a nga chusa, mina ni nga vula a nga chusi vanhu ni ta ni kha ni n'wi monitara swinene ku a nga chusa ti-YouTubers leto taka. Munhu un'wana na un'wana a nga endla content yaleyo a yi lavaka mbofu vo fika ku kopela a ku na lexi a nga ta xi endla. For example, u kona mina munhu loyi mina a nga fika endla a video similar to mine a ni langi nchumu ende ni nga n'wi bihi very Xitsonga Music Analyzer. Mi nga mi ya vona video yi kahle, it's very very similar to mine, se ni ve na problem na swona no. Video leyi a ni va na problem na yona because i fika a tirhisa i tirhise na voice ya yena, a nga tirhisanga voice ya mina unless if a lo downloada video ya mina a upload ku ta va na problem. So i tirhise his voice a vulavula swilo swa yena, so sweswo mina a ni voni ku ri problem. Hambi maphephahungu futhi swi worse, mi fika mi kuma va ri karhi va tsala the same thing in most cases. Mi kuma ku lerin'wana phephahungu futhi ri yo kopela ka lerin'wana, so a ni vuri ku na problem ka sweswo. So a tsukile ku chusa vanhu lava va nga kona va ti-YouTubers va endla ku ti-video va endla content ya yena na yena. Ni nga vula ku hayi hambi u fika va kopela straight word to word as long va tirhise marito ya vona ende va nga kopelangi his images exactly swi nga swi endlisa swona a hi problem. Loko ri a mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.